Dobrodošli u još jedan klip. Danas ćemo snimati GTA San Andreas. Evo ga neki tu popeo, mislim nema pojma ni ja ko je. Ajde. Okej, nema veze, uzet ćemo drugi. Okej, idemo ovaj isto kao i uvek. Nadam se da će da vam se svide ovi klipovi GTA San Andreasa, jer igramo SAMP. Ako niste znali šta je SAMP, to je San Andreas multiplayer. Imate na internetu, pa vidite, briga me. Znam se. Ok, ako želite da ga skinete, link, ako ga nisam ga zaboravio, link će biti u opisu videa, tako da možete da skinete San Andreas multiplayer. Jako je dobro, meni se sviđa mnogo. Otiš neću, jako je dobro. Ok, malo se zezam. Ajde. Tako da skinite obavezno, možete da mi se pridružite pa zajedno da snimamo. Samo se javite u komentaru i kad hoćete da igrate. Ok. Možda će biti gameplay sa Dacho Games. Daoxijete, izvinite, molim vas. Znači Daoxijete, možda će da budu gameplayevi sa njim, pošto on isto ima ovo, pa mi smo jednom htjeli da snimamo, ali on nešto nije hteo, tako da, mislim, igrali smo. Samo nismo mogli da se nađemo na istom serveru, ali dobro, jer je ovaj server jako velik, tako da imat ćete problema dosta. Ako budete na ovom serveru, možda ću da vam dam IP od ovog servera. Sad ne znam da li je isti IP, morate nešto drugo da ukucate, ali nije bitno. Napišite mi u komentaru ako vam ne radi, daću vam IP, pa da možda da igramo. Ok, idemo sad ovamo. Ovo se samo kreće, samo da znate. Evo ja idem unazad. What the hell? Koliko brzo trči. Koliko je brzo. Ovo je pajseru jedan. Oh my god, koliko smo brzi. Oh my god. Ništa nas ne mrazi. Oh my god. Oh my god. Dude, this is really fun. Oh my god. Ništa. Ok, iako sam zakasnio malo, želim se srećan praznik svima. Nadam se da ste ga lepo proveli i to je to što se tiče Uskrasa. Uskrasa, bre. Ok, idemo da nađemo broj. Inače, isto imate komande da nađete na internetu i kucajte ovdje kad dođete na server kosa crta komande, imate sve komande koje vam trebaju, evo na primjer ovako.
kliknete samo C i imate house, imate ovo. Imate, na primjer, credits, VIP, friends. Evo ovo, na primjer, imate. Kucate fad i onda ID od playera. To ćete da vidite, idete na tab i ovdje imate ID. Na primjer, evo ja ću 4. Na primjer, idemo, kako se kuca beše? Samo malo. Zaprem, samo kako se kuca. Fad, ok. Znači, kucate fad 4. I evo, ja mislim da je poslat. Imate i Global War. Ok, to ću da.